Mazoea 5 yanayowafanya watu waendelee kuwa maskini. Kuna watu wengi wanafanya kazi kila siku, lakini maisha yao hayasogei mbele. Mara nyingi sababu sio kukosa bidii, bali ni mazoea ya kila siku. Leo nataka kushiriki nawe mazoea 5 yanayowafanya watu waendelee kuwa maskini bila wao kujua. Zoea la kwanza ni kuahirisha maamuzi. Mtu anajua anatakiwa kuanza, lakini anasema kesho au baadaye. Maisha hubadilika pale mtu anapoamua kuanza, hata kama ni hatua ndogo. Zoea la pili ni kutumia pesa zote bila kupanga. Pesa ikija, inaisha. Hakuna inayobaki kwa ajili ya kujenga maisha ya baadaye. Ni muhimu kujifunza kutenga hata kidogo kwa ajili ya mambo ya muhimu. Zoea la tatu ni kuogopa kuanza kwa kidogo. Watu wengi husubiri wawe na pesa nyingi kwanza, lakini ukweli ni kwamba kila jambo kubwa huanza kidogo. Zoea la 4 ni kusikiliza kila ushauri. Si kila mtu anaelewa unachotaka kufanya. Chagua watu wa kukushauri, hasa wale wanaelewa au wamepita njia unayotaka kupita. Zoea la 5 ni kukata tamaa mapema. Watu wengi huacha baada ya kushindwa mara moja au mbili. Lakini maendeleo yanahitaji uvumilivu na kuendelea kujifunza. Kama umejiona kwenye mazoea haya, usiwe na hofu. Hatua ya kwanza ni kuyatambua. Kwenye video inayofuata, nitazungumzia jinsi ya kubadilisha mazoea haya na kuanza kujenga maisha bora. Kama umejifunza kitu, tafadhali subscribe kwenye channel ili usikose masomo yanayofuata. Asante kwa kusikiliza.